Nizere ko mumeze neza nshuti zanjye, nizere ko aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kugubwa neza. Hari inkuru rero ikugeraho ukabona iyo nkuru utayihererana cyangwa se utayirarana, utayibwiye abagukurikira. Iyo nkuru nta yindi ni inkuru yitabwa muri yombi rya Djihad, uwo bita uzaba akiriho. Djihad rero ngira ngo muramuzi kuri YouTube no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, akaba yitwa uzaba akiriho Cyprien, azwi cyane ku izina rya Djihad. Rero ari mu maboko ya RIB. Si we wenyine kuko ari kumwe n'uwitwa Kwizera Nestor, ukunda kwita Papi Nestor, batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya mpano ari gutera akabariro, bituma umubare w'abakurikiranywe bazira iki cyaha ugera ku bantu 5. Iyi nkuru rero iravuga ko umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye ikinyamakuru cyitwa igihe.com ko kuri uyu wa gatatu ku itariki 26 Ugushyingo aribwo aba bombi batawe muri yombi, ni ukuvuga Djihad na Nestor, bakaba bakurikiranyweho nyine gukwirakwiza ariya mashusho ya mpano ari gutera akabariro. Umuvugizi wa RIB yavuze ati nibyo rwose bafashwe bakurikiranywe bafunze, ibintu bigomba gucika, tuzakomeza dukora iperereza uwo rizajya rigaragaza uruhare rwe amategeko azajya akurikizwa. Iperereza ntirizahagarara bitinde bitebuke, uwo rizagaragaza ko yakwirakwije ariya mashusho y'urukozasoni azahanwa. Nizere ko wowe uri kumva iyi nkuru yacu utari mu bagize uruhare muri kiriya gikorwa cyo gukwirakwiza ariya mashusho. Djihad rero na Papi Nestor bafungiye kuri sitasiyo ya RIB Kicukiro mu gihe iperereza rikomeje ngo bakorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na ya mpano ku itariki ya 9 Ugushyingo 2025. Ikubitiro hahise hatabwa muri yombi Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomani ku itariki ya 11 Ugushyingo 2025, hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Kajon, yatawe muri yombi ku itariki ya 14 Ugushyingo. Kajon na Pazo ba dosiye yabo iheruka gushyikirizwa ubushinjacyaha ku itariki ya 17 Ugushyingo 2025. Ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo wagize uruhare mu ikwirakwiza ry'amashusho wese abiryozwe. Itariki ya 18 Ugushyingo RIB yataye muri yombi witwa Ishimwe François Xavier ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo abasangize aya mashusho. Ibi bisobanuye ko kugeza ubu abantu bagera kuri 5 aribo bamaze gutabwa muri yombi. Aya mafoto rero ya mpano arimo kwinyesebura, ngira ngo murabizi ko yarakwirakwijwe, ariko nk'abantu n'inshuti zanjye, abantu mukurikirana amakuru nkano, inama nabagira no kuba waba yayasiba aho kugira ngo hazagire nawe tuzamuvuge ngo yatawe muri yombi. Ushobora kuba waratwibitseho, waradufasha ukadusevinga turadushusha. Iyi nama nyine nkugiriye nk'umuntu mukuru ni ukuhita ufata ugasiba ugahanagura. Iyo nama nakugira, kuko igifungo n'ubwo itegeko ntari kureba hafi aha hagati y'imyaka 2 nyine n'amahazabu, ngiye kuvuga ngo ni amazahabu. Kumva icyo gifungo rero ibaze kumara imyaka ingahe ufunze
uzira turiya tuntu nanjye ndatwita utuntu birakomeye bintu. Nubwo nyagufatira ya videwo nawe ubwe ntawamumudende, ariko abayafata mukayakwirakwiza nyabuneka musigeho, kuko ribu iri maso. N'itegeko rihana umuntu ukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, urumva nta kabuza uzabifatirwamo wese azahana. Ubwo rero inama nabagira ni uko waba azi ko akiyabitse, sinariya gusa reka, sinariya gusa n'ay'abandi waba ubitse. Itegeko rero ngiri ndaribonye, itegeko rivuga ko gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ni icyaha gihanwa n'itegeko mu Rwanda rirebana n'icuruzwa ry'ibikorwa by'urukozasoni kuri interineti, nko gushyira ku karubanda amashusho agaragaza imikoreshereze y'ibitsina. U Rwanda rufite amategeko n'ibyaha bikoresha ikoranabuhanga, kandi ubugenzacyaha RIB buracyagaragaza ko abantu bafatamo cyangwa babikwirakwiza bariyongera. Itegeko nimero 60 ryo mu 2018 rigena gukumira no guhana ibyaha bikoresha ikoranabuhanga, rikanahana gusakaza amashusho y'urukozasoni. Ubwo rero niba uzi ko ukora ibi bintu, witegure umenye ko itegeko rihari, kandi itegeko ntiriberaho ikindi no gukumira no guhana. Gukumira no guhana. Reka turebe igifungo ari imyaka ingahe. Igifungo nacyo kirahari. Ingingo ya 34 ivuga ko gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ubikoze aba akoze icyaha. Iyo arihanijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 3. Mwabyumvise? Ingingo ya 38 ivuga ko umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo aribwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa aba akoze icyaha. Yahanijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda itari munsi ya miliyoni 2. Mwabyumvise? Ibi bintu si ibyo gukinishwa. Niba ufite amashusho y'urukozasoni uburyo wayabonyemo bwose, ndakwinginze ngo siba.